twithia twinenanisia muthenya omumbi tukunikile undu nukwithia tabia wenu u na indi twithia twikunikila maundu makonetie ukwati wa banthi ya Kenya misala ya thukumi na kana thukumi mo ene nimeani ni twasali Shabeti Wambua indi ina uthochethia nutona kwithia wina mukulio kwenda mwenu witu asongie tumekulia kusila kwa ilita tukende mwitano na mwenu witu no kuvikiana kusongia. Happy Labor Day. Happy Labor Day. How are you? I'm fine, thank you. Na kuonete mwaka wa 2023. Wende hata? Niende nesa. Dino thoku. Yune bindela wambonete lakini nenayo vametuke. Kwa uni asandi na hasandi mwetu kesia nyenita wa SN Dumbe Nyamai Solomon Dumbe Nyamai numete mosie monene wa maboko. Ni mutaalamu wa ukwati na utandithia kana kila tiketa kwa lugha ya Kimombo economist. Economist nicho kwa Kikamba. Kwa yu kwa sio kelele ingi kwa mtu na kwithia yu. Ni mutaalamu wa ukwati na utandithia. Ukwati na utandithia. Ukwati wande waku kuma outsource to aggregate. Kwa tete mbigwa na macro na micro. Kwa upe siendo ila nini sisauva siande kuma baya musiene kwaku hatukomi tikadi makambu nene tikadi ministry department governments isune yo yetawa ukwati na utandithia olotuma atisonga nondwa otokomi vito kana otokomi wande. Okay. Na indi mwendo musiaisia husuno mweni witu twithia twinenansia maundu mengi makonanite na cost of living kana ukwati wa banthi ya Kenya na maundu alangi otomenda na sena ukwati ta misala athukumi mawia kwa athukumi na maundu ma muthembo sunu nyungu kwithia wine kulio utona kwithia wina vata wa kusungiwa ni mweni witu itimokisela kwa ilita tukende mwitano na mweni witu nukuvikia na kuisungia umunthi ni muthenya wa thukumi Labor Day nuto kwa sita na tuambie kwa ukandabia undabie athukumi up to this point nimeane na undu maundu methi tumaitwa yo banthi ya Kenya. Asante kulingana na topic yo munde la yandikiro kwa Kisungu jobs wages na cost of living. Siendo isio nde silifofia ndeni wa mothokomi. Na katika mothokomi pe andwala maandikikite na andwa maandikikite makwata kendo tiketa salaries. Pe andwangi mathokoma contracts kana ibarua na mo makwata wages. Pe companies ala membe ndeni wa production mathokoma makakwata proceeds kuma kwa uthokomi wo kana isiendo ila masauvasia na indi tiasia siendo isio ndhe generally ila wewa kana kwina cost of living mekalele yitu kila ukwata na kila ukwata kuma na uthokomi waku either we thokoma kibalua either we na company yaku either we ni wandikitwa pandu kila ukwata nicho kieta cost of living kana standard ya maisha maku ala wekala pe andu mekala o maisha mande mayolo na you generally ela tembe wana cost of living ya affected kana tembe wana inflation kwa you inflation in 25.6% actually the end na kwikati around there roughly there is it's not an official estimate but it's a wise guess 5.6 roughly there nundu ina stabilize na kiki yeteto nundu wa pricing si change ela mauta maambatwa ela website ya ando ni maumwa koti ela website ya jikuta koti tena koti tofauti tena duty ela watho wakendo na wati lwa duty maybe umeti andha kana o bengi wa transparency ya kuona excess duty si yakiwa bandu ukona VAT value added taxes wasiendo ila watho wandukani sikaumwa VAT na indi andu ala maandikikite muyumwa pay maybe 30%. Yo yesa ya imbeza isi atilangwa na maisa meyolo ko generally ela cost of living yolo wesa ya athukometi yani tiani kuiko kivine ndako kuli yonzo ngenye mwene wamina kusisia kana wamina kuika research na nizo you updated kana wina information yo on you lower cost of living athukomi imeba matona utona kumekia kiwango kiba muthukomi wasisia yuta athukomi ma serikali nukona tuyasia cost of living
yulu tiazia kana pesi ndu imwe mambetithitwe none wie provident fund ya mbatwe percentage wewe kana pe housing levy ya introduce wa na side eno enge kwena VAT kwena other introductions ya taxes ko ni asia kana muthukumi mbesa ilo kutialwa nacio nuko strain ku survive that is muthukumi ya serikali no wapanza pia nacio siendu nacio ni siambatite na rate yolo ona fair kuma point A to point B waleza ngale no na nduthi ni siambatite ko muthukumi kwao yu ndeno tan espase bena report ile ni misio ya metuki muno na noni President Dr. William Ruto aimetetea ayase kana ni kama watu wanapinga kana anumakie kukita utongoi wake na report isi yaiti kana ukwati wa banthe ya Kenya andwende ene sanothete muno na baine thia na ala ndhilinge twasianiwe na sio banthe amini wa lembetani ya Africa na Kenya ukwati witu ukati wa banthe ya Kenya no thete muno piu maybe apart from a cost of living isu kuweta na maybe kwamba kwa siendu utona kwa siata kwa mundu la wa kawaida wibaya mbe yutu siisi ndesi wodi sindingwa na maisi ila sio changia a cost of living kwambata utona kwa siata kufikiri thank you you wese mosumbe ela wewe siendu wewe sia mention wakana ando moto imeko tafiti wake ndo fulani na ma nengana document maimine ni meokita mundu membe of mainengana the reality ya ground nekana nekana kiucha nenganwa nao serikali nundu mosumbe awakia with advisories anengwa kiuno a conduct advisories make makasisia kila kitono tu makithezia nini maisala twekala ni chao kitono lelia maisa ko aka introduce subsidies aka relieve taxes ni kana andu makatiwa na at least mbesa mokoni matono itono matethezia kwekala maisa mo na yu teilangiwa na ndeilangi niona tiusio tekalange wana ndeilange nundu andu mapika bala babikere nundu abitisio mundu eke abiti kale maisala wailete kwekala nundu achao nundu wenji siake iloko kwata nundu salaries na success yuma ibinde na kuthie binda yengi ko wini ndona kwasia sindu isi yailetwa kutweka political ela musimbe wa device wa kana any agency ma device wa ne maileta ku chipin makamana kana andwa ni mome uthukuma na maithukuma measia ni to binika nundu akina na kina na indi government nundu government na mea isao bagwa ne kana andu mololoewa ni maisa teta government ni press kana ni power itutethesie maisa maitu wesaide ya timomo ko isi ndo isu pe statement stono mwana omundu kesaide ya sina basis na mbigwa si na basis tingito muno kana ti strong enough wasia kana andu mayongangana ko usiola wivo ni kutoima na kusavya utaratibu la utheasia maisa kwa mbigwa ndedu ta mbigwa ni levy ya fuel ila mauta mambata yolo maisa yembe yana series ni waambatia mauta manzi yako hu andu ala me transport commodity goods ni meongela pe wa mauta bubu andu ala me ku andu ange no iza ya musala we obaya ulumete kwa ngwenda kukulilia kala me amekalende na kwambata indi misala ya mundu eba ata singilie ana kana ongilie 10 musala wake wa balawe lakini uko kethe ya mkate anathoa na slingi 50 oyeva na slingi ana kwangelekanya. What does that mean for Kenyans na muthenya na muno muthenya no mundi to wait a Labor Day be mundu ambe yakana wendo na abata wa Labor Day nundu akwethe baikindu kiuka haki kethe at least nikikweta changes katika mikalile ya andu galama ya mikale yulu na ile Labor Day onayoka ndithiana maundu kana maundu ona speeches ili kuma azekana siena changes then wa mikalile cost of living na maundu ala makoneti yathu kumibante ya Kenya. Madam Betty, Kenyans mepiti mono watata usisia andu mamuka kwacha maende makatungate makethukumie
na no thuku muno ila wathio thukuma yisaithia mbesa ciithelela leluni mbesa ciithelela numbani na mbesa ciithelela uitini wisaithia kindu kiu matethi kwa ni ukulio wako na uthuthio wako wa serikali ikalikilela ukasaithia ta tina body ya kumbalance ukwati wa thukumi ta Salary and Remuneration Commission ila in press ila inflation kana cost of living ya mbata no usio makalikilela ukasaithia naguo musala ni wandi adjust wa ukasaithia kana ciendu ici cionde beza ingi wasisia tina no thukuma no nganganite no tatito balotona lakini wasisia tina nduona kindu ukwata na wekwata mbesa siithela moko ni magono yona tacio siwe kindu kingi but uone kana pe andu me fail pando na ni twilete ukasaithia nthini yambe ya kwisilia atiyuka na policies na laws na orders cia kuimprove livelihood cia andu ukasaithia ono mundi andu ni meutana ni sikuku ya thukumi yes kila muthukumi bala we eona ona ta ile to thiwa ni ile kwikia kapati niki nundu nukona uthukumi wake undu uthukumite miaka 5 nuku revise akasisia tina akasia miaka eno nini na thukumie ni vite numba ni vite transport ni endete hospitali ngeko kila ngeka ngatethia lando no tethia na ngaumia koti nini tialelwa mbesa hii na nga invest pana ko hune na kindu cha utani yune ndona kwasia kana commission ila sievo si in place katika nthi itu no sio ikalikelela ni kana ikambalance muthukumi musala wa muthukumi wenchi cia thukumi companies production ukasaithia ti koti mwingi by the way koti mwingi uthiende ya cianthi koti mwingi ugeta opinelelia nundu nthi yende ya ni purchasing na amount per capita ila nthini wandu ila ku circulate mbesa ila ciotiwa nthini wandu keza ya mundu ucio no aumalu kenza akanyochei akekondu akathoka indo akona lakini ila wona ona ju umundu ukathindukane mbingi soko mbingi bingwetwe wesaithia sina customers moso Kenya wethi ukasisi okona nduka ni bingwetwe lakini bai mundu kugulia wetake wetho na kionge ukumukulia wendotho wake niki nundu tina purchasing power mbeza situ ni mbumie ikalika maunduni yangi itausioka ku kila cha muhimu ni kana ila koti na sioka inge siosanwa siambata yolo ni sioka inge through ministries kana through government spending na subsidies yo koti uambata nuke yosioka ndi ku muthukumi kulingana na kwa not unless unique ni weziwe percentage ona izaidi anime utani atandu alame every hand kano andu angi mena tax reliefs but all you know kila mundu nukwigwe mukwate na mbiwa we muthukumi wewe mutaalamu wa maundu ma ukwati na memutono kwithia atusiichi baya ndola matutsia sina ndo tofauti me katika mebea kibathukani kana sector kibathukani thini wa ukunikithio la wivo kana at the current state ni maundu mebala kuona matheete ki ukwati kana mebea ta mukethia ya wini ni mwakati wa mebea layu tukwasie kana twalire kwithia somewhere lakini no President Dr. William Ruto akitetea kubaluka kwa amwe kana kwambata kwa ngalama ya mikalile no kwati wa bambe Kenya na isekana kuma adika utongo ini nivo kusiitwo munyao kana drought itaidho bambe ya Kenya na kitumi nikiwa yase kana agriculture is one of the sectors ila sithi aikwati lilo kwati wanthi na ila kutena mbua imanisha kana maundu ni affected na withia otau ukwati womo they generally no there maybe no tunenge imwe katika sector ile ibalukite kana ukona kwati utheete muno na ile ingi nacio utona kwasia hii at least iko somewhere. Okay, thank you. You inequality sindu imwe niwe sipe musemo mo on loving memory Raila Amolo Odinga wezie kunanga no ndimo bandu asia ni odio sini wendete othamba ukomia nguo cia kukalika keguni na oili obuo oituna mukio yoko bubu ayosangwa cia kuna ndwenda wi musembania wabio musembania ni wesi uyone kata uwe mukino ndo gwete nguo cia kuwe uthaina wena wikito nguo japo akili akatinze ko ni asia kana brain game ila yoka yambe yandu mambe ya kumbrain mondo nge kana ila watabwe kendo na wa mouse responsibility
wambia kumbrem some other people they mean kana wionania overlook munene na icho ngwazia nicho dendo ndwel buta a professional pio sio kulika ground ine siambe ombrem mandu kindu chambe factors of production sia Kenya tenasio land kitaka kila wenacho kiuthethiata andu meredi kwima tayu ni tunakusiye floods bingi muno ni ndamu siana siende na usauga nundu kiwe kichumete takiwe chathi chumete bage kadio kangani kila chathi kakika kwa mabaya 7 fox kikathea ingo kangani siwete nasio sianda ingi sikabunge wona sa tutono kwata kiwe tutona kwima then yitu ni bingwe kwa markets sianda tourism tourism sector nitukona kana nini kuvisit kwa azungu ndola ni nambatiwe compared to other East Africa countries juu atatoa sisi policies ila siyekwekwa ni policies si kadi si opinionesia factors of production ila womba ni capital ni kana wande business yaku ni mbeza siana ila sio kutia mubuko ila inject kwa business ino ndo mwe license wambie tax wina tax exemption wina tax reliefs then kutethewa kwa nema engine or these some countries with their engineers here countries actually China the reason why actually we have to learn from these countries China I know chamwinge muno 20 years behind the line na leaders more kama kalandi maje ni quality no cha mwingine ndio na population bingi andwa maito totono mekara na maite some policies maite reverse technology maite exemptions engine yonde ko sawe China e tax yawa ku ila twa sindu ila sio tutetheze sio drive the country ta fuel ni sindu sialeta kumwa tax ka pio nikanogeza ile pai system yoyote kana production yoyote ipeg their prices on fuel on engine kila on drive that kwa ministry departments mbinge nisiende stream mining tiona mabia ukamba wazizia red granite black granites siendo mbingi tena sio uthuite na huo but the rightful leaders pekine kuli ngona andu mekuje kwa mitandao ni na bana matethia mesundu sindu masiamina kwambata mathoa undu nao mikalile yuka ikambata kanangala ma mikaleko ka ikambata pe mundu no ni ekudi ati niki mathoa mama utamambata ngalama ya mikale yambata na mundu zwe genuinely ekudi ni kwithe ekudi umene ndena ngalinde na kamota na you honor sindu isu yuta mauta mamina kwambata kana ngalama ya mauta ya mina kwambata sindu lingi otausi si chao si ampatite kana si uko hivi area mauta ni mampatie sindu la ni tasukali munyu mutu mauta mako uwa sindu nini itakona mitu na mauta uyuko hivi anisiki hata nisiambatie na nethena mokuli mai how do the two relate ngalama ya mikalile kwambata kumana na chao na mathoa ma mauta mamina kwambata nikisindu siambata na mundu zwa quality genuinely. Okay, fine. A very good question. And ndo kusongia in a simplified way. Kindu chambe siendu ila in drive tia economy na moso production kana maisa maitu ni energy. Na pe different sources ya energy. Tutono kwata energy kuma kundu tofauti. Kindu chambe ni mauta, ni stima, ni kisebe. Na Kenya tia imbigwa na stable source of energy itono drive economy yitu titengemea mauta na mauta maingi tu masianza kwa ila mauta maambata nundu titumia ngali mbingi si utumia sia transport commodity goods ila tutumia kumya muyomwe imbigwa ni leu sukale kumya mumeas kuwete ilobi kana kusambaza area ila ingi wetumia mauta kwa loli yuyu ni ya ambatia mauta yolo go from producer to supplier to distributor to supplier to retailer madhi mongelete ni matumia ngale sio kupike waikendo keba keuna mayoka mayambatia andu ala meusovya machine maingi Kenya metumia mauta metumia diesel nundu wa kusovya maybe mesovya ngwa mesovya product fulani mesovya mekate
nimeutumia mauta nundu wa transportation kwa hiyo mauta ela makwatwa nimbia with elastic price elasticity ni make ya volatility ukazaidia juu embiwa waambatia ni taila kwa uwa uko na makanga mekade na indi nundu market yetu decontrolled ange nundu some businesses aingi by the way makwati business situ timako kumembewa mokete kusavya profit na mamino savya maitoloka kwa nundu wa mauta mayambatia to in the name of chao mauta nundu tina system zio ya control market situ ya control company situ na we ndukane yaku ela waambatia siendo pai mundu ukukulia pai mundu to no kunenga accountability ya stock wela yengo no ona mauta ala matene meyitwa Kenya ela mauta mamba twekela bantu mundu watu meto ala mako me kwake ayambatia to lakini ela nini ela yutho wa wathea na mwange makwamelela nundu wa price elasticity ile kwikati ile kuthea undu bailite kuthea mauta matono theo mundi lakini mwako longe niguo kafili kana mekiata ni mathege lakini mamba to mundi mamba immediately wambeo mego asante nenda kukulie kulio iko nani timu no na mawea na ni ukuli ni kwithia twende kusoma na kaingi tuisoma tukamino skulu na mawea tukamanta maka tuyalindo yawa tusome tutafute kazi tuolewe tupate familia tukae maisha mazuri na huko kedha mundu nusomete lakini kilo somete ticho kwika maybe no utwelese imwe katika skills kwa thukumi mundu na kwithia skills lito na kwithia sina demand oyu katika market na wisio konzungie what side hustles ko itwikite more important than mawea you know say ela kutena hoda na sanity katika ndela moekala tandeno jitu ya Kenya na order na sanity kana wekalimosio maisa masio maeta wanatongo imasio juni tuende no kasisi ya Madam Betty all the university zila tena sio Kenya kila mwaka nitapeka andu andu man degree andu man diploma andu man certificate lakini watato sisi ya ministries na kana department actually they erania wana ministries ministries wasisi hata ya agriculture uko kethia ila twaina system zio ya kuobserve andu ala masomete agriculture ndivyo yetite na miunda mingi tona kutumika kwema na teka export siendo kana serikali ekathoa ekatanoyo undu measia nimeuthoa mauta kumanza na maitutea through G2G nime utembiwe na G2G ya produce product zitu zikekada yu asisi tangalane ela ya zao betu ya usawia kumbemba serious siendo mbingi production ya ndawa ya kwema na maundu maingi wa tata usisi hata hospitali si Kenya onando ingi mekitodi nza wa Kenya kila kiumini hii hospitali si ya mzovu matakitali onde na nasi si alate namo kwa hiyo kila kitu onosiwa muno Madam Betty no tongoi otongoi niwe waile to umulekwa ni kana tikaete wa atongoi me kuete hoda ugezaidha we passionate na kila wothi uthukumia yutasiendo ingi wota walimu sangi we zaidha mundu ni wali usomea walimu na tikwethwa eona no kwenda walimu ni kwethwa walimu niwo ukuandikwa kwa laisi mundu erio sikali na ti passionate kana enda ukitea nthi yake lakini ona ni nzia nzia ya kwata wea kwa laisi na alika kuuno tono kwata mbesa na tu venue tutona ukela metuki uisisi oyona mundu unge adi kwa purchases importation niki nundu production yaba ekete maundu ma production yaba ndekata ndio na uyo nongi adi pundu kungi kwa kutandawa maybe pharmacist dekete maundu ma pharmacist lakini hapo ungino vingu ye business na ndai kama maundu ma business ungi akeye kwema na ndai ka agriculture nundu paina utaratibu musio wa wekali wandu
lakini utaratibu wevo kana ila kasa kwa kazi nye neembiwa ni mundu wa agriculture nye neembiwa ni mundu wa tourist then neembiwa na systems ya kwa msolve and waonde na mundu actually all this cohesion na friction to siona ndeyitu nandu kwembiwa pala matailete kwembiwa mundu wembiwa wandie wa some ota kitali utenda kitali na ino ka ombiite woka wangu ni amethombi nundu you are not passionate yuta we ni usanga and unonie isino yo line nzio mundu ngibaya umwisi no tono kutetheja kuando maundu ma news we said you are not passionate ko kila kana kadio some ya sukulu nikitengemea pia you ela wombea ini taile down kune ku misread but ngo tailor down nundu andu ingine we eka computer nundu computer IT ne ku employ na weka IT no employ kwa sales nundu andu ingi me import siendu makambe ya potasiendu you andu ingi business bingi na wasisia nini business apps ilasie kwa saa thukumi we ya maya advertise IT makandi sales security au sunga isiendo jitu indo tutu tusemba ngeta kwa laisi lakini the core things line drive ya andi ne siende ku lack specialist na andu manganga na mayethia ne yonka ila eba kubena kwa ndapota ino ngapi ila eba kubena kwa ndapota ino ngapi ila eba vita kwa nyine disomea economist ene ya wani some walimu nenye ni passionate in economy maundu ma utaalamu na utandithia lakini maona wasi weza ya meona this is a waste mundu wisoma na ndukesa employ wa government na true mundu mandabazia dia isa ku employ wa government as an economist but I'm passionate na kilangu na kilana asome ye na nipata nacho mundu na mwalimu la watu somethazia T secondary not to mention but here watu eleas about agriculture economy Mr. Muasa actually that was the name Mr. Muasa nangegwa ni passionate nundu uku dispense that knowledge ya economy kuna embegwa ni passionate na maundu mo ukwati no tanda lakini asi mayona ni me west kuna usio embegwa no mbethukesia utongo ni very important nundu andu asitu amaite to leadership ni part ya economy actually lakini tekila siasa ingi mainene wona to nene ya siasa itwika ni siasa nundu in Kenya ona isiasa siatwekie andu ala mate na siasa mekola ni yalika utongo ine wesa ya mundusu ndana thipa une kwethiwa enda wala ndeitu enda kwa ilia maisala tekala lakini aldika bubu nundu ne bopena ngabu nzio yothui ne bopena ngabu nzio ya kusubia mali chake kana ya udua metoke enda kukulio tundu andu ala mo manda mawe andu ala mo soma mena we kwatio wa kana makandi kwa muthenya umwe pena kindu kiu kitake kwitwa AI na technology endete advance ite na bena wiya wa kana be amwe katwa mawe ala twithitu twithukuma mo bikia bandu moso ni AI sai impaka inaimba AI inakuja na kusaidia kama ni design maundu ma interior design na sindu cia mthembosu pena muisio pena wiya wa kana in future mawe amwe completely makabi nundu wa AI technology nuko nemeleti ama katika mawe one pekindu kithugu yo AI ni chau AI ni artificial intelligence na ya drive through mundu kila mundu weka nicho ki exceed to ki accelerate through technology na technology iyoka kumiandu in the market ani ndo ngwati clear na musia ize ndo ngwati clear technology ijumatia ando sokoni then mena wiya kana mo venu mawe ya moni AI generally kwethe wa we osu tito wese jua ile totumia technology nundu wa plot nini technology na Cartesian plane yekuonia kana payungo nomwe technology yo ni chau AI ni chau the ability the manner in which auto no combine a particular input with another input to produce a particular output that is what we call technology in economics kwa ni andu ematumia machine ma accelerate embewa we solve ya simu production ya simu embewa we hospitali ni watumia AI accelerate efficiency actually
efficiency kwa kikamba yani ukelemu wa kila uthukuma nembiwe ni kunena AI ni ya utethezia kunena in an effective way ko ndi noka ku execute kumya kila kendeni waku joko kutethezia kiu kendeni waku ukisawia kwa rating zero na ndo meet demand jumundu ulokwasia technology kana AI no yoko munya business ini na ile tomya kana we ni upgrade align ni kana langi masembete mbigo we na company na kiolonge na company na ni wa embrace technology emini esavya product mbinge na nzeango kwesi yako na we mwene no kuma ko aileta ku receive ni kana na kegwe saidi no makambit in the market. Thank you. Umundi wi muthenya wa Labor Day otondo twithie twambia ni kana athukumi wambia they are not happy kana maino tanu nicho kiloto na kwase kana serikali nene ni ikite in the right way na baroko no tauba balukite nundu tuyase kana kila bandu vo then flat atuwezi sema kila mahali wameanguka. What is the government doing right and wrong? Kindu chambe Madam Bet utility caps utility ni kuyanewa na kuyanewa ndu so nene ya mondonge nundu utility caps kuyanewa kwembe au kuin different in nature they are concave you kuyanewa omonde une nuanda kuyanewa ingi na ku achieve the highest utility woka wambia kuthegwa yeta dissatisfaction umundu kembiwa wotembea na ngali na koti oyeki woje sai ya mautala wekia ngaleni ni moso ni koti maybe bala wenda hospitali we yolo lakini koti niyo zambeza abayibandu bange umazi ambeza mbaide utumia ilo kwata juwe sai ya no kopa na ndwambe yo strain ni ndwa cha kuindapia na those utility caps kuyanewa kwako ugazaidi ya ni wathegwe ni wathiuthetwe na you under pain resazi kana peke ndo kingi kikikie kisimu na njie mbiwa ni in a good position kwa sia kana peke ndo zilikale yekite nesa nembiwa kiovo wele ni good nembiwa kiibo ne kumini kana the workers maikwiwa moyo nundu achao their utility caps are interfered with maisa mo ni affected mundu ongelilwe provident fund ongeotililwe affordable housing na yona nomba yake maybe mindi aenda kabawe nombesu mundu zikito utho okaiba ombola ne kwose twa loan yongi ndiona ondo ndo nene ya athokumi pia anduma wenges maibalua wethukumo una kawila kone kaikathe abanini kambune ni mataipinset actually very vindamano kie mabu twe kambune ni mayatela nundu acha mundu sindenda kwikalia ndo maibalua kwa vinda yasa niki nundu ndenda kuthia sala tamwene company we sisi andwani ma affectwa you sindui no system syoka sikambe ya ku improve through leadership nikana andu makembi wa me yani at the level of utility makaenda to the higher level ya kuachieve nundu kila mundu andisa ya kuishi maisha better umundu embiwe nukwatie nyumba ya 4 bedroom wenda kwa kengi onenange kana wenda kwa kosia ukombo ethio kwa extra cost through uthukumi wapi lakini kiu kitego Madam Bet embiwe yo uthuku nyeta mutaalamu kwati na utandithia ndumbe kunene ya kindu cha muthembosi nenda kukulia kindu kikonanitie na kuseuvya mawia kana creation of jobs kwa andu mava na pena kindu kimwe kichangite mawia kuthea bambe ya Kenya na nila maundu amwe mekikite bambe ya Kenya na makalungililia investors away na andu asile moka mauma alama ya maybe makambuni manene mausovyo sindu mamina kuthila myanya ya andu inaibo ya mawia ukika kwithia ni abika chao ni abikia kwa maybe ni sindu sibe imwe utona kwa asia andu mairite kwira ikabindani kila mundu oka ni wasia wia na mundu maybe balona andikitwe company ikio bingwa kana o mundu utona kwithia ni ndema mini school na they want to venture into the market ni skills sibe la si utawo yumuno mundu utona kulikila pamoja side source one ila mawia mekwa
capabilities imwe ciembeagwa ci nthini ya serikali ta actually ta export processing zone ila investors moka mathogwa serikali mathogwa nthini wa nthi ni bailite produce wa another dummy companies ukesaithia andu a maitu no makwateleile business istu sio kuna wani investors nundu investors moka purposely kuhan profits nundu masiaje mbesa ila sio circulate nthini wenu pa capita na GDP yen makona Kenya yena mbesa mbingi kuuma koka makaite companies sio tiati moka kututethia moka kuthukuma matumiondu maitu mathukume mamatereza kukamua mbesa mati kwa companies ino nitwailite ta serikali ni yailite kuintroduce ana Kenya na maipundiwa kuproduce commodity goods na mbiwa ni kambuni ya mikatete yitu paya to mundu ngi wasovya mikate wa usovya tissue ngali anduma kusovya ngali pa na si nengwa another feeder companies na indi nundu yo ebagwa una kubendwa serikali ne kendo kebina ninasia embiwa ni we employed somewhere sisi aweke kendo chaito diversification no uthukuma na saingi we ona company yaku to kwi mea wengi we zaithia nduthukuma we owner wa particular company ko ninasia no diversify ukeza ya waliko wemi ni waliko ndukani ni waliko kwika maundu wangi ni kanela wauma we yani kana we ona kaindo kaku ka generate ya inika ni chotu kaingetie la commotion na friction in the society uzaithia uwepa tuina that order na tina specialization nundu la wathukuma business yemo for a longer period pe experience ukwata lakini la waambe ya diversify wembe wa spread your potential na experience ya kuno yesa ya tuitona ku honest then grow their experience then wakiloko na ku diversification ni kindu kisio na kila kingi ni kusakua good governance in our position of leadership matona ku create jobs na kusia siendo imasi happen mawe ama nini kana biashara ini ni mama mboga baya mutwai wa bodaboda mundu ina kinyozi mundu ina kasaluni mundu ina katika kanini na biashara cia muthembosu oyu ibindani twende na kustrain kumana no kwati wenthi na ngalama ya mikale yudo how can they survive one no sio mundu kungangana kile chambe ya survive nundu ila wona andu mabiniani gwa ni ma extinguia na okasisia twina cases mbingi cia depression twina cases mbingi cia iku awandu kwesocia actually ni pe mundu ngite na thikie previous month no na esosisi kwa usi ndo isu wa makwesi cia kaika ku eliminate na no sio embegwa we baya ndena no igwa unganganite no sio kazisia your means of survival ukesaithia sindu icio kunanga pressure muno na inde ndu minimize kutumia kwa kila we nacho imbanja itineza uimana kindu kila chapata muno ni leu ciana ici athisia soma na wina bandu kwa ukoma na wina kila kioya kila utonoya leu ngwa basic otuindo tula tutono tuma usurvive ni kana wetele society yambe ya ku improve na inde ndikulia alama utongo ine ila weka kwa spending cia procurement na injection in our society through government project nundu government project actually nicio cieta mbesa ba yande nela muthu kumita maybe ya sikale mesoko fulani na mbesa cio cia biniwa memini ambegwe metho wa masungwa ni maekotho wa masungwa ju metho wa matimu nundwa mambalanzi masa ambegwe ne thie mundu etho wa maiya tatu ambe otho wa yema kaua maleli mwalimu lai ba yande ni wabineaniwa mean spending yake ndaikaba with the society na ambegwe tumea ngale kuthi be mundu ina tukutuku be mundu ina kamota oni wambe otumia mao kana watho akakale kake kune ku minimize cost side yo lakini ya affect mundu yongi wina uloku feed esoko
mundu kuima ciendu ciake maimbinde ndaenda embigwa no tho wambo kanda tho wandengu ayacia ngau angima na chau na ndengu ko ni chongwa cia ciendu ini cialeto balance wa ukezaithia embigwa government ni kwika contracts yende yose mundu baya in society mundu ucio anengwa mbesa employee andu ala mamu surrounded na imbesa citiwa in the circulation na andu mayambe ya ku experience circulation ya mbesa. Asante. Nenda kukulia ikulio ya mundu tona kutheba ya utusiti na ndu nimakwite ngomo no kumanta we andu ingi nimekie kumanta mawea na wimaanisha kana uni wa mawea wa thukumi in short wiliata kana muthelete you in future you andu mekambe kukila kumanta mawea nundu you ona school andu mekulia tithi nisomie kindu kina nithi nisomie utakitale nuko kosa chao wea wo uni wa thukumi wiliata. Thank you. Ni asia uni wa thukumi ni musio siendu isi ata wanundu wao siendu onini titona correctify. One, order ila kute order wisaithi ya maundu imathokwanie pe mundu watu mwathukume bau kwenu na leo thukuma imbesa leo ale andeka thukumi bau na asemba na mbesa isu kuno kindu kitona rectify. Order, sanity, governance no timbigwa tina atongo imate utunjali but you no kwembigwa na atongo yangi meunjali anu na ndi ndiasia kana embigwa wea ne kusisia thinola weba kubinaku embigwa andu ni meunywa kigu na meenda kigu na imeotho wa kigu matwaye kigu kiu bala meenda kuno ukwate mbesa mwana nyo sisia kathina kalake around na ndi rwambio sort out otetelete mwanola serikali yoka ilikene ebinda gebaki economy yitu ya isio ona kuja ina mbesa na tinda ina structures even government structures ya nzio nela woki ni toni governance actually ai mutaalamu wa kwati no tandithia ni katika ando alama ni motivate ye muno kwika maundu ma economy ninonie undu wa kunie siendu Kenya andu mambe ya kuona mbesa mambe o salucha mambe o somo actually nijo university moki make up satellite university mundu andu ingi ni makwati mbesa na mathi masomo ko kwena une wa mwana Kenya duka kwengo sisia o survive na wamina kwambia ku survive sisia wike undu we solve problem ya mundu nge na bau du create mbesa na ndona na nduka solve mbesa bingi sisio tubesa tunini kwa tunini na ende siende yanakuyana. Thank you so much. Tiambia niwe wambea wina meama kwenda kuite kibela na kwithikisia we mundu wina knowledge yani tekana ikonanite muno na maundu ma okwati maundu ma ngalamesia mekalile na sindu cia muthembozu maybe no wasikana ama katika atongo ine ndikwenda tupuwe mundu atongo yemwe meibelani kibathukanyo no wasikana meibelani na nimekwenda ujuzi ungi wa ita yu cost of living kana ndo tuna kwithia wina knowledge ya kubalance cost of living na kwa advice then serikali na sindu cia muthembozu atongo ni mere kwithia mena ujuzi wa muthembozu ni kana kwithia kwikithia kana ni mabikiana kutongo cia mena knowledge ya undu sindu meselete ku handle wa na we tabwe mutongo wina mea kana wina bata ma kwitie kibila mwaka wa 2021 wendo tumia hata knowledge ile winayo kuseuvia kana kwa elimu ikalile ya kundu kula ukwenda kungama. Thank you. Natiambia mwezo comment ya kwa mwezo na kiendu jambe ndi appreciate kwa ku notice neno ndo na kwika na ni informed katika kitengo cha ukwati na utandithia nye nita wa Ndumbe na mai Solomon Ndumbe na mai yange membeta asini ya Ndumbe ni etia kibela cha MP cha maboko 2027 nina clear agenda ya utuekeria maboko soko munene wa kamba na kupingwa udhui ula we maboko utethie mundu wa maboko actually embiwa we wa iliosio kamba ketui makuweni na masaku mali ikembegwa eyuma maboko ikembegwa improve isiosien Nondo maboko trend ya with billions and trillions of dollars in every transaction. Nondo is the second largest industrial hub kuma Nairobi industrial na dina potential nene is surrounded on Konza City, Nairobi City na Nairobi National Park ni pano potentially expressway lande yo bunde wa maboko tini mining zone
tina a lot of resources na Ndumbe twikithia mavoko city na ndabingwa uthiola wi mavoko utethie mundu wa mavoko na ndia cia Madam Betty kana ikukwa yithona na cia nengi ndienda kunene andu angi lakini niki usapwa mutongoi akamande and devices amwa device na ngala mengi embiwa akili yake ndina kindui we expect akwike ata ko no usio oisapwa bona nona tisapwa asikali maenda makazembe wake wanzani mundu uzio akathimwa kilo akathimwa mayo akasiwa akaziwa kana ena mauwa wangi mende ni agene kana ndathio practice kuya ndakakwato ni pressure apaluke akaoneka mundu no akuye buti mundu ena mundu muzio ndanengwe buti akathanga ndo tenda mwalimu aenda market ketwe interview kasisia mwalimu ni we batinenga na baya ECD nursery twanenga mwalimu satisfied alimu onde alama utuzomethisia ciana situ nengetwa TSC number maka satisfy one teacher service commission kana and beyond any reasonable doubts no masomethia kana konde Kenya sisia and ala main the ministries most of them they are specialists na nike yupa mutongo yolo kuko tongo esia onde no kukailia maisha maitu wosa mundu we mwene onaita otaye kondo ungangania kuyo oyangasi ndo kasi ukamuisia na thido ya mbesa do mbesa nonzio ni situ the sio kwiti okebela lakini yangi meoka makana ndo intention yake ndekuka kwa ilia maisha maitu cost of living kwa unengwasia yunyeta ndumbi nyene nene ya zaidi yakwa ndiasia kana nina formulas I have formulas clear formulas sia utwekede mavoko city na kubingwa udhiola wi mavoko constituency kutethia mundu wa mavoko na mbiwa we mavoko sisia one consider na true to my word I will make mavoko a city tikembegwa na 2 universities university mweteka meta Kalonzo University ya technology university ngi teka meta mavoko university ya production tika analyze our schools timbiwe na school itatu national schools tika ya itatu boys girls and mixed extra county school itatu mavoko boys girls and mixed county schools o itatu boys girls and mixed sub county schools itatu kisomo kikembe okay chamana from grade 1 to university na one national hospital ila ekaitawa andu mama boko mana asante sisia embiwe wese mundu wa mavoko kunesimu umweka mwana nikasio kaitwa Ndumbe na my MP mavoko 2027 asante nikwatia mundu le kusiisi nuko thia kompe thank you na yeko masame tunu mathelani wa direct and finish na inde ni mubea munene nundu akuka nikwatia mundu loto na kwithia yetu siisi no wasomo kindu kimwe kana ile tuyuko manokunza nyingi na ninguza kukompunde se mundu ma cost of living kana ngalama ya mikalile no kwati okay nthini nundu wena mundu mwingi muno la twanza kwithia twanenia lakini masama itu nimo mathela ndi na kumusiaisia wa Mutongo TV otondo mutaalamu kana mweni witu wa mina konenia ni kana kabindane kangalama ya mikalile yeyulu no kwati wa nthia Kenya ubini tweka no thete kwa banene sisi ni kana wisa kwithia ni wa balance mikalile yaku ethia ni sherehe witila withia witumia mbeza cia kundula bailire kana sindu ila cia bata talimu kisomo na maundu mathembo indi lingi tena bata ndanaweza kwithia andu na abimika muno twambe kutilani twasali chebeti wambua ende anakwilwela Mutongo TV ngwatanio ya mukamba kwa itindanesa thank you